Hello everyone, this is Oxford English with Afe. Salamat, zi Oxford English with Afe YouTube channel you. ومعنتي اللي قرارمو جيت للقال معزينا تكملوا خمينا تكملوا للنجر خنرينا مالتي. سو كلهم بقى دفتر الحاز دفتر حاز يو سيريس لخونه سيريس يكون إيرفونكم شوكعوا إيرفون لي ولا دمص وسيكون كتير كتاتل مالتي. إن ذن جيت للقال معز همي عمنتاي مسمن خمنت تكملا خنرينا مالتي. Okay, first of all, gate سركس لخونه تقاليا. أنا إنجليزية قالت تقلات لخونه ترجم نيوا. هذا الشعب مقبال يكون، هذا الشعب مرداء يكون، هذا الشعب خالي يكون، هذا الشعب خالي يكون ماتيو. So today we're going to see how to use the word gate in a different communication time. Okay, so using it is our today's lecture. First of all, gate مالت receive. اللي ترجم النيو receive لي ترجم النيو receive مالت مقبال مالتي مقبال for example I received it from you نقول كاباخا تقبله إذا مالت بقيت خنتكون خلينا مالتي for example get me her jacket تيلا نايا jacket أقبلني مالتي get me her jacket ناتا jacket أقبلني مالتي يو حدا تمارو كلاس للأولى يو تساتفوا يخم مالتي for example get me مالتا أقبلني سلوخنا بنا أقبلني تلت خلو ناتي مان thank you very much can you get me coffee thank you can you get me coffee lovely guy can you get me coffee so simply دمو بغليلو get me coffee تيلهم it means my أقبلني مالتي I mean بنا أقبلني هون لو مالتي okay so get me some water تيلنا get me some water تيلنا نشتي ماي أقبلني هون لو مالتي get me some water some مالت قرو مالتي for example somebody can say sometime قرو جزي some advice قرو مخري some idea قرو حساب some water قرو بماي some milk قرو صبا some coffee قرو بنا لا والله ياو نتكمل له مالتي so let's say it together خذ كلنا بحوار خلينا مالتي get me her jacket تلنا ناتا جاكيت هامني مالتيو can you get me coffee تلنا رمو can you get me coffee ياو بنادو تهبني مالتيو get me some water تلنا للا ياو ماي هامني مالتيو بخالا get للقال ترجم understand يخون مالتيو understand مالت مرداء مالتيو understand مرداء مهان تفلترو ناتي يا حريف الدحر understand مرداء مهان تفلت هونها you are going to give me some example حدا أمنت ختني ها مالتي يا do مالتي نسخة تردي خان do استينات ها thank you very much do you understand me lovely guy do you understand me مالت تردي خان نسخة عيا مالتي do you understand her تلنا رمو نسخة عاء تردي خيادو مالتي do you understand her تلنا له نسخة عاء تردي خيادو okay so ناتيمان بحدا understand دولكال لو خالي نغيرينا مالتي understand this gate so do you understand me مالت نسخة عاء تردي خان اندحر خوينو استجيت اتخا تردي خان دوبلني thank you very much say it thank you do you get me thank you very much نعيا تردي خان دولل ترجم يبنى له مالتي okay so do you get me نعيا تردي خان دو تخوينو okay نحلقة أنا تردي خيدو do you ناتنا حلقة do you ناتنا حلقة ناتي تملس خازي أنا شلمات I swear I will invite you coffee بنا جازكاي our boss وثيقة نخونستي نوع على خاص أنت نسرح الحلقة ناس تردي خيدو thank you do you get لناتنا حلقة do you get
our boss. Thank you very much. Do you get our boss? Lovely guy. Do you get our boss? Lovely. حريف. كسكال خزي سيفي خاني خا مالتي. خليتها مليس خاليني هاي أو حنت بنا أجني خاني. Alright. So getting مالت بخالي إلى getting مالت يخون الله مالتي. يخون الله مالتي. getting means يخون الله مالتي. كتصحف لكم هذي. getting مالت نقول يخون الله لنا منحاس. getting يخون الله. It is becoming مالتي. becoming ማለት becoming means ይኸውናል ማለት getting ብልብል ቃል ግን እላተካና خنزارወይና ከዚ ማለት እዩ for example he is አነ ኣብነት ክሰርሕ ሞ ቀጽልኻ ናቲ ትሰርሕ ኢኻ ማለት እዩ are you with me all right okay so I am yes or he is ነው ችግረውሊ ንሱ ሲሪየስ ይልሆን ሎ ልልና ክንረዳልና he's getting serious ተና በቃ ንሱ ሲሪየስ ይልሆን ሎ ማለት እዩ he's getting serious ንወድ ብቻ ሆነ actually ልገልጸና እዚያ አጥፊና ብሺ እንደህርተኪና ያ she is getting serious ተና ንሳ ሲሪየስ ትሆንላ ማለት እዩ she's getting serious means ንሳ ሲሪየስ ትሆንላ for example ናቲ ከሐተካያ ርካሽ ቺፕ ይባል ትፈልጥ ይኸረ እስቲ ቺፕ በልኸዝላ very good so ቺፕ ማለት ርካሽ ማለት እዩ it is ርካሽ ይሆንሎ እስቲ thank you very much it is thank you very much say it thank you very much it is getting cheap ተልኻኒ ያው ርካሽ ይሆንሎ ማለት እዩ all right ሁሉ ጊዜ አሁን እንግሊዝኛ ቃላት እንማር ተለና በተለይ እንግሊዝኛ በቃ ሲሪየስሊ የድሌና ይዝ ትብል ሰባት ማለት እዩ እንግሊዝኛ የድሌና ትብል ሰባት ክልተ ክትገብሩ እንላለኩም ነገራት ከነገረኩም ሓደ ቃላት በጣም ሓዙ ቃላት ሂዝኻ ማለት ናይ ምንጋር ዓቕምኻ ዕቢኻ ማለት እዩ ካልኣይ ደግሞ ቃላት ሂዝኻ ማለት በጣም በቃ like you are near to fluency ማለት እዩ for example ጸልማት እንድሕር ኢልኹም ናይ ጸልማት ተቃራኒ ብርሃን ታይ ከም ዝበሃል በእንግሊዝኛ ክንሕዘለና ማለት እዩ for example ጸልማት is dark ብርሃን is light ለይቲ እንድሕር ኢልኹም በእንግሊዝኛ ቀትሪ ታይ ከም ዝበሃል ደግሞ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ if we say በእንግሊዝኛ ርካሽ ተልና ኣውል ኣለና ኣለ በእንግሊዝኛ ክባር ታይ ከም ዝበሃል ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ for example night is ለይቲ ቀትሪ is day all right we can say buy is ምግዛእ ምሻጥ ታይል ባለር say እላና ክንፈልጦ ምንና ማለት እዩ so she is getting serious ደና ንሳ ጣዕሚያ ብቁም ነገር በቃ በሲሪየስ ወይ ሲሪየስ አትኸውን ዘላ ማለት እዩ it is getting cheap ተና ደግሞ ርካሽ ይኸውናል ማለት እዩ ርካሽ ይኸውናል it is getting cheap so getting ማለት ይኸውናል ማለት እዩ it is getting cheap ማለት ርካሽ ይኸውናል ናቲ are you ready very good so خبار expensive حمل ባል ትፈልጥ ሆነ ይኻ እስቲ expensive በል خزራ በል very good so ይخبራል ወስትበለኒ thank you very much say again lovely guy it is getting expensive ያው ይخبርሎ ማለት እዩ all right okay oh my gosh ንሱ ይድሕናሎ ለኾነ ዓርኩም ሕምዎ ነይሩ ንበል حميمو نير نبل and then خميلو is he okay is he getting recovered يحشلو دو طايلهم تحتتمو ناتي كتملسي خاستي السو thank you very much he is getting health thank you very much he is getting healthy thank you very much he is getting healthy تيلنا نسو يحشلو يو مالتي حريف يخونالو يو مالتي he's getting healthy all right okay for example a friend of you is sick نايخم عاركي حميمنيو you can go to his home now not together تخدو and then he's not at home or he's out what's in law تبالمو نسخم تايتولكو hey is he getting healthy is he getting recovered is he getting okay تولمو his daughter ناتو ولاد ወይ ደግሞ ናቱ ወላዲት ወይ ደግሞ በዓል ትገዙ yeah he's getting healthy تيلا
هو يحشل له مالتي. It means he's getting recovered مالتي. He's getting recovered مالتي or he's getting okay. Simply okay مالت دحن مالتي. Simply. The okay example ها نعطي لهم. It's okay. صقم يقولون مالتي. I am okay. أنا صقم يقولين. ويدمو صبوا إزالهم مالتي. So guys, I hope you're enjoying my lesson. زنالو ما أنت تمرتي enjoy لاقورهم ويبكم. Everybody, you have to subscribe our channel. You have to share our channel's lesson and like لاقورهم. أستعيد ريتون نتليكم لما أو نايريتو موهوبي بوتا. You can just give us your feedback مالتي. Again, this is Oxford English we suffer. Alright, so I'm gonna ask you 2 more questions. خلطة ጥያቄ كحتكم ين ناتي لحظ ያው ተመልከትና አለ ከዚያም ጽሒፋ ختريني خمارتي. Okay? Yeah. Alright. እዚ ወይ ደግሞ እሳ ንበል ንሳ ብጣዕሚ ያ በቃ ትደክም ዘላ ምድኻም ታይ ዝበሃል ነበር ምድኻም tired. Thank you very much. Tired. 30 ሰከንድ ኮኩሜ ጽሒፋ خترينيኻ ተመልከትናውን ሞክሩ. You've got 30 seconds. ንሳ ትደክም ያ ዘላ ንሳ ምድካም ተእቲሉ ማለት እዩ. Alright. Okay, so time is up. 30 ሰከንድ መሊና አለና. እሺ ናቲ ንሳ she is getting. Thank you very much. She's getting tired. Lovely guy. She's getting tired. ንሳ ብጣዕሚ ያ ትደክም ዘላ ማለት እዩ. Because of overload, because of overwork, because of overthinking. ካብ ዓቕን ዝለዓለ ምሕሳብ overload or overwork, overtime works ዝነገርዚ ከምፅልና ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ. Alright, okay. So she's getting tired. استبحر ناتي. She's getting tired. بالغزلة. He's getting okay. He's getting okay. Simply, he's okay. Alright, it is getting expensive. Okay, so thank you very much. I'm more data. حنتي ناي more data. أبنت كوكو. نسو بتعميد أنكر زلوا. بتنكر tired. تكمل ده حرقينه. بتنكر دمو strong, right? Lovely guy, strong. يا بناها ما يتوسخها تانية وماتي. Alright, okay. So نسو يتنكر له يستوعبني. Thank you very much. He is getting strong. He's getting strong. Thank you very much. He's getting strong. Means نسو بتعمي يتنكر زالله مالتي. So guys, we've had a very fantastic time. زقرم time نيرنا. Still, you have to subscribe. إتانا يدول ملكة الله تتعنهم. يو subscribe مقبار. أيترسعوا مالتي. Before I finish my lesson, I have to summarize it. Summarize قبر لهم. Okay. So قدم summarize, guys. If you were just دحرنا إنجليزية لو تختم صدر لهم, please. 1. You have to break your own record. لأن يبقى لهم record ختصوروا تمكران لكم. بقى خيري لهم تحسونيكم. بقى خيرية من كم من ينستولنيكم مالتي. Secondly, you have to seriously follow my lesson. كل جزء نعطي تمرتي مكتتال يتصبيكم مالتي. Summarize خنقبرت لنا using gate مالت بزح ترجم يزالله. Yes. حدا مقبال مالتيو بخالي دمو مرداء مالتيو understand خويني يقلقل. ويدما becoming ويدمو يخون الله اللي هنا يقلقل. For example, get her jacket. Get me her jacket. نعطا jacket أمسألي. ياو receive سلال هنا مالتيو. Can you get me coffee? Can you get me coffee? منادو تقبلني. Or تبنتخل. Get me some water. قرب ماي هبني. And when we use the word get as understand, خم understand خمتكم كلنا رمو. Do you understand me? زول قال. Do you get me بزبل نتكون نخل. ويرمو. Do you get her? نعا تردي خيادو. Do you get me? Do you get us? Do you get them? لا بلنا خنك يايرون خلينا. ويرمو. Do you get our boss? Do you get our boss? Or do you get her idea? Do you get your mother's idea? لا بلنا خنك يايرون خلينا. Then becoming مهان كنقول تلنا رمو. She's getting serious. نصا serious يتخون زلا مالتيو. And it is getting cheap.
ንሳ I mean it's getting cheap ምንስ ይረክስ ዘሎ ማለት እዩ it is getting expensive እንተልና ያው ነገራት ብጣዕሚ እዮም ከባድ ዝሆን ዘለዎ ማለት እዩ he's getting okay or he's getting healthy ተልና ያው ብጣዕሚ ሓሪፍ ይሆን ለጥዕኖ ማለት እዩ he's getting strong ተልና ደግሞ ብጣዕሚ ዝጥንክር ዘሎ ማለት እዩ I thank you very much we've had a very fantastic time as you ዝገርም ጊዜ ነርና thanks a lot let's meet in the next lecture see ya